Bunaqa savdo bo'ladi. Qancha bo'lyapti? Ko'raylik. Ya. Bet tartmay, qunajin tartam. Bo'ldi. 100 mingdan savdo qilaverasizlar. Bozorda tartaverasiz. Balki adam tartmaysiz, ha. 20 danmi? 20 Ha, 40 dan 80. Egiz deydi. Ekoting erkek turbaybi. Bular süt berish kerak bularga. 5 kun bo'ldi. 5 kun bo'libdi tug'ilganina. Mine ertel ajratib satdingiz. Süt kerak. Süt kerak, süt. Anan o'shanda sağganda süt yeybi, enesi. Muzosu yo'q ele. Bularni algan adam süt berib bag'at. Bugun qanchaga berbedingiz shularni? Qanchadan berbedingiz? 35 dan bergan. 35 70 ga berib yuribsiz-da. Meylingiz, savdangizni bersin. Rahmat. Shunday mana. Tuğanдар, assalamu alaykum, urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Мынакей уйларды тартып киргиздик, кирип көрсөңүздөр болот. Бүгүн 11-июль 2026 жыл. Жайдын ортосу, мына ысык, аябай. Биз сиздерге Сокулук мал базарынан музоолорду, торпокторду көрсөтүп берели. Мына туғандар, ушул жерде дагы букалар бар экен. Мына көрүңүздөрчү, булар кандай породалар? Сименталы. Жаштарычы? 1 жашка чейин. Бааларын айт жакын кылып. 105 миң сом. Дүңүнө? Дүңүнө 105 миң сомдон. Кимдеги ушундайлардан алып байлайм дей тургандар болсо, азыр чөптөр деле арзаныраак болуп атат мурунга караганда. Жемдер деле арзан болот болуш керек. Номериңди айтып кой, телефон. 0705 22 23 21. Доставка уюштурабызбы? Жети облас, Oldu, çalыңыздар. Mına tuğanlar, Avulikol dedinizmi? Avulikol. Bular kança baş bul yerde bayke? 35 baş. 35 baş. Yaşlarıçı? 8 aylıklar. Torpaklar eken de. Bağlarıçı, bağları. Jakını. 1,5 yaşlarında arasında. 1,5 yaşlıklar da var mı? Ha, mına. Çoğ-çoğlar 1,5 yaşlıklar eken. Bağlarını aytыңызчы? 135 ming so'mdan düngünü. Jet oblast uyushtirib berasizmi? Dastavkalarda. Densoqlari yaxshimi bari? Ichib chechdi. 80 baş var. Ha, jalpı sandan 80 baş var eken uyda deydi bayke. Qanda anda nomerni aytib qo'yingiz? 705 0705 360 360 365. 365. Bular emin negizi et bagытында болот, Avulikol. Қазақстандыкы бул ушунда? Uşaktan alamız. Ошоктон келген, Мына. Ha, бул жактанбы? Болду, бул жактан келген экен. Чалыңыздар. Мындайлар ас болуп атат негизи, парода. Рахмат, соодаңар болсун. Avulikol деген парода экен мына. Көрүңүздөр, мүйүздүүлөрдөн аз экен, көпчүлүгү токол экен. Реклама үчүн номерлери 0707 380 350. Мондай бука торпоктордун тартып көрсөтөбүз. Базарда негизи күн ысык мына. Мал аз. Аябай аз экен. Болушунча көрсөтөйлүм мондай кунажын торпоктордун. Байке, ассаламу алейкум. Канчадан кунажындар? 95 миң сомдон, 1,5 жаштыктар барбы? 1 жаштан бир аз өттү, 95 миң сомдон мына. Могу бул канча? Бул деле 95би? Бул да 95 экен. Мынакей. Бука торпок. Онлайн сатасызбы байке? Онлайн. Онлайн сатасызбы? Онлайн деле сатабыз. Номер айтып койбойсузбу? 226 0226 21 68 68 88 дейт. Рахмат. Мына тугандар. Навеске киреличи көлөкөрөккө. Ушу торпок соода болуп атат ошо түш эркек. Канча болуп атат? Кандай? 70, болду. 70 миңге соода болуп атат. Белгиз? Белгиз дейт. Мынакей. Арыгыраак экен. Мына белгиз. Могу, Болду. Но канча экен кунажын? 110. Сатылат, Рахмат. Порода дейт. 110. Сатылат дейт. Мына белгиз тартпай эле кой дейт. Мына кунажындар. Жакшы кунажындардан тарт дегендер болуп атат негизичи. Байке канчага кетти? 92. Рахмат, Мына 92 миңге алын. Ургач кунаж. 92 миң. Алынган ба мына. Болчу байке? 95тен суралып атат мына эки баш. 95 миң сомдон суралып атат. Жүрүңүздөр, эми бука торпоктордон көрсөтөйүн.
Анан жашыраак торпокторго өтөлү. Туугандар, жүрүңүздөрчү. Кана, мынакта кунажындар тизилип турат. Кунажын көп го. Букалар. Букалар бул жагында экен. Букалар бар экен. Канчадан букалар? 100 миңден экен. Эки четиндеги. Канчадан кетти сыр болбосун? 105'ten кетиптир. Рахмат. Канчадан байке? Кандайсыз? Баалары. Assalomu alaykum. Wa alaykum assalam. 105'ten surap atam. 105 ming so'mdan surab atasiz. 6 bashmi? 6 baş. 6 bash 105 ming so'mdan. Onlayn satasiz? Satarız. Qana nomer qoldirib qo'yingizchi. 509 0509 91 91 90 90 97. 97. Alda satalım. Малда сатып алат экен. Сатып алам дегендерде чалса болот экен. Сатам деп жүргөндөр болсо да болот экен. Баарын алат экен, Семиз, арык, жылкы да алат экен байкебиз. Болду анда. Кайрылыңыздар туугандар. Үйдөн чыкпай ишти бүтүрөсүздөр. Азыр онлайн заманы. Мына букалар тизилет го буякта. Кана, көрөлүчү. Буякта да бар экен. Мына момундайларды караңыздар мынакей. Ана сурайлы. Азыр ээси сүйлөшүп атат. Көрөлү. Азыр көрсөтүп турайын туугандар мындай. Көрүп туруңуз. Ва алейкум ассалам. Мына караңыздар. Эми бааларын сурайлы. Чайло. Фархат, ассаламу алейкум. Бааларын айтып койчу бир. 95'te. 95 миң сомдон, Дүңүнөбү? Дүңүнө. Номерди калтырып кой. Алам, сатам. 074 43 81 81. 43 81 81. Алам, сатам дегенде чала берсин дейт. Туугандар, биз номерин алып беребиз. Бул жигит ушул жерде биз тааныш деле эмеспиз, негизи. Алып сатам дейт. Кызматтабыз биз. Балким ушул номерге чалып алса деле болот. Үйүндө болсо сатса деле болот. Эже кандайсыз? Эжем пародаларды алып келипсиз го бүгүн. Могу кайсы парода болуп калат? Angus aralaş. Аңгус аралашкен, кызыл аңгустардан. Канча сурап атасыз? 90? 90 дейт. Могу экөөчү? 75 ургачылар. Шибиц алато. Эжекебиз жакшы малдарды кармайт кунажындардан мына. Азыр номерин алып берем. Онлайнгачы. Сатып алсаңыздар болот. Эже телефонду айтып коюңуз. 0700 18 43 48. Çalыңыздар. Мына байкемде да букалар бар экен. O seninki 120 bin çıkar. 123'e verem dedi. Mına soğuda. Bolçuday. 123'e verem dedi. Nolar kança? Tazı. Nolar kançadan? Onlar mı? Kandayız bayke. Wa aleykum assalam. Yaxşı. 5'ten surap 105 ming so'mdan suralib atadi. 5 baş. Mo eko, mo 3, 5 ekan. Telefon aytib qo'ymaysiz bu bayke? 509 509 77 77 22 75. 22 75. Çalıp görüңүздөр. Алар канчадан чоңурактарыңыз? 120'dan surap 120 122'den. 122'den suralып атат. Мына эки баш. Азыркы номерге кайрылсаңыздар. Булардын жаштарын айтып койбойсузбу? 500'de 1 yaş arka 1 yaş 3 ay. 1 жаш 3 ай 1 жаш экен да. Болду, чалыңыздар туугандар анда. Мынакей кунажындар. Сурайлы. Канча байке? Баалары? Valla 90'dan da atar. 90 миң сомдон кунажындар экен, 1,5 жаштан өткөн окшойт. 2 yaşta. 2 жаштыктар 90 миңден. 4 баш экен, сөйөктүү. Сокулукта турат. Мынакта соода болуп атат. Канча болуп атат? Көрөйүкчү. Я. Же бет тартпайм, кунажын тартам. 100'den. Болду. 100 миңден соода кыла бергилесиздер. Базарда тарта беребиз, байке. Адам тартпайбыз, Мына букалар бар экен мына. Тартпа дейт. Кандайсыз байке? Ден соолуктарыңыз жакшы? Кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз. Ва алейкум ассалам. Канчадан дүңүнө? 105'ten берем. 105 миң сомдон бересиз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baş. 13 баш. Мына жаштарычы байке, жаштар. 1,5'dan, birden 1,5'a. 1 жаштан 1,5 жашка чейин 7 область доставка жүрүп бересиз, Мына ушундайлардан алам дегендер болсо кайрылыңыздар. Телефон айтып коюңуз. Телефон 0709 18, 32, 05. 18 32 05 дейт байке. Чалыңыздар мына. Таргылдары да бар экен. Соода болуп атат. Канча дейт?
Qancha dedi atan? 65. Ha, bo'ldi, 65 ming deb so'rayaptir. 55 ming beradi. Qancha sizniki? Bu asmileniya Şivit. Shvits qancha? Bahasini aytmaysiz. 110 deydi. So'yukdi ekan. Bular 75 mi? He, qo'lga. 75 dan qo'lga teri deydi. Mana bağlar qanday? Qarangizlar, 75 ming so'mdan bu qator boqtar. Qo'lga teri deydi. Ha, 55. bu 55 urg'ach ekan. 50 ga beradi ekan. Urg'ach ekan o. Urg'ach. Telefon aytasizmi? Telefon az soda olur. Soda bo'ladi. Bo'ldi. Ava. Mana nola yaxshi ekan, asmleniya bo'lib tur. Shvits deydi, toza. Esi nomer aytchida emas bundanda. Navaykem urg'ach turpoqdan tarqaychi. Berib qo'yazmi? Bayka qanchadan? Qanchadan? Mayli. Soda bo'ladi. Ha, yo'q, siylashyotadi ikki bayka. Soda bo'lgan deylar qana. Satıldı. Qanchaga? 75 ga. Erkek buyursun. 75 mingga satıldı. Tamam tartib qo'y. Qaysini? Qancha bahası? 80 mol. 80 bo'lsa berasizmi? Pul ne? Paroda o. Arada var. Bunda Elin bilbende olsun. Dalin bilbeş. 80 bo'lsa berasiz. Biriyle baş mı? Uyda sağanlar var. Var mı? Biri omuz olsun, biri bezmez olsun. Biri muz olsun, biri bez muz o deydi. Telefon aytib qo'ymaysizmi? 554 554 04 04 15 15 48. 48 he. Çalыңızlar. Qaysi beş öyle? Düngüne mi? Şundaylardan alam degenler bolsa he? 80'den sonra oldu. 80 mingden. Paroda qancha aylıktar? Var. 3 aylık, 4 aylık. 3 aylık, 4 aylıklar 80 mingden so'radi. 5'i. Qanchadan berib edingiz bozorda? Soda bo'ldi-ku? Onu 82'ge. 82 bir ne? Bir 72 Qaşqani, mo chekedegini. Ha, bağlar şunday ekan. Telefon aytib qo'yingiz. Telefon ayt. 0703 94 91 90 nak. Ko'ringizlar. Ha? Çalыңızlar. Qanchadan ekan baliqlar? Qanday oyga? Ayteringiz, no Qashqa cho'ngroqdi. Qashqa 50. 50. Molarchi? Ha, rahmat. 50 45 deydi. Qana? Bunda jash muzolarni ko'rsataylik. Mo muzolar qanchadan? Bağlarını aytib qo'ysiz chekeden. 27'den berem. Ha, 27 ming so'mdan berasiz. Qancha kundukdir? 3 kundukdir ekan. 27 dan beraman dedi urg'ochilar ekan. Ularga süt berish kerak. Enesinden ajratib sotilyaptir-da mana soquluqdan. Shunday do'stlar. Aqcha deb ele sotaveradi deydi. Bu qator poqt ko'ringiz, alsanli ko'rinadi-ku. Qancha ekan bahasi? Bayka? 110 ming. 110 ming ekan. Shvits be? Baykam tozalab, bitirina qilyaptir-da. Yaxshi. Tazasini qanchaga berib edingiz shuni? 100 beradi. 100 ga berib edingiz. Biraz qo'shsa berasiz. 105 bo'lsa beradi. 105 bo'lsa beradi ekan bayka. Bo'lganda agarda kimdagi shunday torpoqdan olam desa, mana telefon nomeringizni aytib qo'yingiz. Shvits 0702 32 32 02 105 mingga berasiz. 105 mingga beraman. Qancha oylik pul? 3 ay. 3 oylik mana. 105 mingga beraman deydi. 100 ga berilmedi deydi. Aha. Çalыңızlar alam degendir.